Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Si Jesus mibalik na usab sa daplin sa lanaw sa Galilea, ug may panon sa katawhan nga midugok kaniya, ug gitudloan niya sila. Unya samtang naglakaw siya, nakita niya ang usa ka kobrador sa buhis nga si Levi, anak ni Alfeo, naglingkod didto sa iyang opisina. Miingon si Jesus kaniya, "Sunod kanako." Ug mitindog si Levi ug misunod kaniya. Wala madugay mikaon si Jesus didto sa balay ni Levi. Dihay daghang mga kobrador sa buhis ug mga makasasala nga misunod kang Jesus, ug pipila kanila nakigsalo kaniya ug sa iyang mga tinun-an. Sa maong dapit may mga magtutudlo sa balaod nga mga Pariseo, ug nakakita sila kang Jesus nga nakigsalo niining mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala. Busa nangutana sila sa mga tinun-an ni Jesus, nganong nakigsalo man siya sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala. Nakadungog si Jesus kanila ug mitubag, wala magkinahanglan og mananambal ang mga tao nga maayog lawas, kundili ang mga masakiton lamang. Wala ako muanhi sa pagdapit sa mga matarong, kundili sa mga makasasala. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kung doon na kay equipment nga makabungkag og mga bato, nang litan ron kanabang bakho nana, unsa may imong gamitan anak kanunay, yuta o bato? Oh, bato gyud kay gidesign mas para sa bato. Kung naa kay gabas para puthaw, unsa may imong gamitan paggabas ana, kahoy o puthaw? Maayo kay baho demo. Mo na gisgutan sa atong unang pagbasa ug sa atong salmo, ang pulong sa Ginoo gamhanan, hait pa kunos espadang duhay suwab, mudot jud kuno ngadtos kasing-kasing. Niya niingon sa dangatong tubag sa salmo, ang pulong sa Ginoo espiritu og kinabuhi. Karon si Jesus niingon sa atong ebanghelyo, mianhi ko para sa mga makasasala, dili para sa mga matarong. Nganong mao man iyang gisulti? Siya mao ang pulong sa Dios nga nagpakatao. Siya mao ang pulong nga gamhanan nga hait pas espadang duhay suwab. Siya mao ang pulong nga espiritu o kinabuhi. Pero ang iyang gisulti, ni anhi ko para sa mga makasasala, dili sa mga matarong. Ibaw mo ngano? Waiting. Ako wa sa ko kay bao, pero ako'y gamayng murag analysis, wa sa ko kasigurog sakto ba ni, tungod kay hait man kay siya nya mudot gyud bisag unsa kagahi, muusisa pagani kuno sa kina nang ato mga konsensya o mga huna-huna. Ang makasasala gyud iyang puntarya. Kay kani manggong mga makasasala, mga hard-headed, mga stony hearts, mga pusong bato, naggahi kasing-kasing ba, kanang dugay maluoy kana lang sala sa garbo, di ka matambagan lingi ana imong tupad ing na unsa man kam, dali ra kang maminaw tambag. Daghan kay nato, buote mo angko man
Sige, suway ko nun ni-correction ang pare. Kanirong nagwali ba? Tistingi ko nun yun, pader, pwede di lang kay taason imong humili. Ikaw na ko. Ingon din ang pare, huwag kay gustong maminaw, gawas nga to. Kana, kon ang inyong sa noong kong tinudon. Kana, kon ang pare makasasala. Mo insister ginang makasasala, di gina mapiog, bahala na mo diha, og mga unsa mo, mga matay mo diha, magkalisod-lisod mo, ako ning desisyon. Una, desisyon ako, maggubat. Uy, ang kalibutan, maapil ang kalibutan, bahala na, ako ning desisyon. Una, stony heart na sila. Nakaron, di na matabang og pulong lang nga ordinaryo, di na matabang og pulong lang nga nini ang tawhanon. Kay kaning atong pulong nam tinod ni say gahom, pero di gyud kayo gamhanan. Ang pulong Diyos Ginoo mo igamhanan mo na di na matabang og siging kaso kana mga imong mga igsoon nga kusog ay mangilog anang utlan na siyuta kana mga yuta ilogo na mga kabilin ayaw na lag-file og kaso ana maglalis ra gyud mo ana bisag magdaog pa mo dugay ra ba kay na magdaog ng kaso anang yuta mga po na lang ka o pag na magdaog anabitang na magpatambag na ko pader unsaon maninako akong ugangan unsaon maninako akong igagaw unsaon maninako ang akong igsuon na nagkaso naman mi aning yuta karon ako din ihatag na ngadto pakapini pa nagbalay house and lot gi ihatag siya pader uy unsa na malay future namo kaming giilugan unsa na may future nako God will take care. Kaya unsa may pulong sa Ginoo, ihatag ang tanan ngadto sa mga kabos. Kinsa may kabos? Kadang mga laog kay giyuta. Kabos na sila, pobre na sila, sa ilang kasing-kasing mura na sila gakamang sa kalisod mo na mangilog na sila. Di ba kanang mga tao nga kanabitang malunod, kanabang maanod ba tubig ba? Nya di ka maong mulangoy unsa may buhaton na magpang-ana-ana ang kamot bisag unsay imong iiksa mo na ingos la kapit patalim na sila mao sa na mga daw kana mga hakog murag paminaw nila murag empty kay lang kinabuhi la pangilog bisag dili na ilab hala gyud pangilog ayaw na lang naglalisa hatagi na lang na hatagi ana sige yung hatag kay pulong nas Ginoo give nya doon na pag-isay pakapin give joyfully cheerfully God loves a cheerful giver may kita ana nga buangon kita sa tanan niya kusog kay mukiha kitang nanimba kitang naipagtuo di gyud unta ta makiglalis anang mga buangon magsige ra gitag hatag kung ang imong bana gikuha ihatag ana ayaw pagsiglalis ana higugma kung ang imong asawa gikuha ihatag kung ang imong kwarta gikuha ihatag ana with cheerfulness di ba with smile ba dai kuyog demo sa akong bana sa tapain taon ay natog kay naluya sa maka ligon-ligon to gamay papulia lang niya kay ga luto ra ba kog arang-arang sa dire ana ra ka sakit ba ya dili man ta stony hearts sakit man pero nasayod ka nga kun ako ning awayon ako na sad maoy nahimong makasasala instrumento man kus Ginoo sa pagpadot sa iyang pulong ngadto sa mga makasasala ako ginang barugan nga dili gyud ko moapil aning makasasala di ba nindot kayo no nga no belingi ako no imong tupad ing na instrumento kas pulong sa Ginoo pangutan abay na instrumento kas pulong sa Ginoo way klaro pulong hinustaw animal na tikasan
Maugi na silang kaliwatana, katong nangamatay, subay-subayon patong nangamatay, katong apuhan ana, kusog sa katong mangilog og yuta. Katong to ang bana ana, katong amahan ana, hingabit sa kato, naliwat ng bana nimo anak, manatong to ang hingabit kayo, naliwat ng panuway dako. Anaon pa pagsulti. Ayaw oy, ay pagsighisgot anang mga animal kanang mga kuan kay pulong mo na siyawa, di mo na pulong sa Ginoo. Ing na lang hinoon, bisag animal na, pwede ba ya higugmaon ang animal? No, di ba naman tayo mga pets? Naman mo'y pets, no? Mga animal. Dadon pa manggay na ninyo din simbahan ng mga irok, sininaan pa. Animal man ko na. Nga, na animal nga tao, sininain. Labi na lang ng sinina na sus kaniyong animala nagkabulit yung lipstick ang pulo imo lang laban animal manggina ana nga magani ka na magmisa kog kapilya sus gudaghan ng iro siging sod adto pa maghingik dito mangihi tuyok-tuyokan pa ko, di ka usag, tuyok-tuyokan ko na ko, paakon ba ko maningor, sus, giihian, manday ko giihian ko, ipatambasaas akong sandal, ako, tanawang inyong iro, di gini, ka maumutahod og pare. Nga, sige silang bugaw, sige bugaw, hantod daghan, ako, namura na mong mga iro sa noon, sige na san mong bugaw, nako, pasagdi na lang ng iro, ni ana man na din, pasagdi na, kung gusto na ninyong pagawason din sa kapilya, bugawa ang tag-iya na itag-iya din ni simba na bugawa, di ba mo sunod din ang iro ngadto, mas makasabot mang tag-iyag mo imong bugawon ang iro mo tuyok-tuyok ra tuyok-tuyok kay naman tag-iya diha sulod bugawa ra gud, di ba mao man ang animal mo kuyog ra na wanay buot ang animal kada sang taong makasasala mawadas buot mga amahan mawadas kabuot isugal ang tanang kwarta ngadto sa tarian wa na kahuna-huna nga wa pa di ay kataoy kaon ang iyang pamilya wa pa di intaoy ikapalit og tambal wala pay ikabayad sa eskwelahan wala pay ikapabaon sa mga anak nga nag-eskwela bisan na lang pagpalit og sapatos or uniform wala pa pero dito sa GCT unsa pa na diha OGs ilabay-labay lang tag 500 tag 1,000 sugal tulo ra kalaboks manok kuha na wagtang na wa nay buot, di ba? Kamo sakto mos kabuot. Ang saman sakto mos kabuot di kano atong suwayan kung naay mangawat sa inyong balay unsa man kasab-an o higugmaon. Masakpan mo ba nangawat? Kasabaan, higugmaon. Kasabaan, awa kay buot. Kay ang saktog kabuot, parihan ni Bishop Chupilo Kamumot o sa ubang mga santos o sama ni Jesus, higugmaon ang mga kawatan. Kay lagi, makasasala na. Nyaron kung pananglitan mo, anhas inyong balay, kay galain ang lawas, magpadang atos ospital, ang kabit sa imong bana, kay namabdo siya niya magpa-prenatal way makakuyog asa man imong kuyugan asawa ka ba imong kuyugan imong bana trabaho man niya silingan ra man ninyo iyang kabit namabdo siya ma'am tabangin taon ko anak ba yan si imong bana wa chukoy kwarta ika ospital mura para gigog nag-spotting ana pwede ma'am imo kong ihatod ana asa man mohatod ka moingon kay tiwasan tanong kabuanga ka awa kay buot mura kag animal kay ang sugos Ginoo higugmaa ang makasasala mo na sakto tanawag imo nang buhaton testingi buhatan na unsay mahitabo makakita ang katawhan nga ikaw di ay representative sa Ginoo sa atong unang pagbasa si Kristo giingon nga mao ang pangulong pari nato pari nga gitintal pari nga gipatay pero wa gyud makasala ngano man kay siya ang pulong nga maoy mobuntog sa mga sala ug mo convert sa mga makasasala kita sad himuon unta tang
mahimo unta tang instrumento sa Ginoo. Nagkinahanglan ra na sa atong mapaubsanon nga pagsanong kaniya. Kinibitaw na malit na tong mga slots, ang uban ani or pipila, di baka kadaghanan, mga makasasala biya sila. Oh, mga daw pagani ng uban. Naagoy ni testimonya nako, Father, first time pag yung kong nakadonate og simbahan. Salamat kay Father nga nagsikag baligyag slot, nakasabot na gyud ko karon na kinahanglan gid ang mo donate tag simbahan. Karon Father no, na-addict na gyud kog sigig hatag sa simbahan. Hasta ko kunong ilang kapilya nga sa una iyarang agi-agian sa ilabang sitio ba, nitabang na sad kuno siyag pada ngadto og hinabang, nanindot-nindot na kunong ilang kapilya karon. Sa wa jud ko anak Father, diha ra gid na sa sige nimong baligyag slot. Nakaingon ko, slot pa more. Di ba? Mao na ang atong halin sa atong dopes kagahapon niabot na og 17,210 ka slots. Pakpak. Yes. Nindot na kay ni. Pero ang nindot ang ato sang kuan katong special slot ni Santo Niño's Joyful Power is in JP para nis ato sang pagsaulog din his atong parokya nga Santo Niño nga pista. Niabot ng atong halin og 2,049 ka slots. Pakpak yapon. Napay 12,951 ka slots. Tag 100 naman yung slot anay murag paspas ni mahalin. Kotobra ni sa December 27. Ngayning December. May kaibaw dahil mo kay kanilaging otok anang inyong pare. Kasigi lagun ahon as December. January 27. Kay naining ngutanan ako ba siya, kamu ba Pader? Ikaw ba Pader? Dagkua sa nimo gasto sa kanang imong mga pista tag 2 million, tag 3 million, karon sad 1.5 million. Ngano man na Pader? Nako gasto magikanang imong balay nga ikaray gapuyo. Pila may palit ni, pila may gasto na ng imong balay karon? Apil pang yuta. Isaw ka na noon Pader, naanas mga 5 million na. Naku ikaw ra ganang usang gapuyo, kani pa bang parokya nga purting daghanang taong gapuyo. Haron makakita Ginoo, gastuan na to. Gamitan na natong kwarta para sa Ginoo o para sa simbahan, dili kay para las atong kaugalingon. May pagmupalit kag slot kaysa magsigi kag pangutanan nako anong dako kay gasto. Na siya, na atong gastuan. Pilay gastuan na karong selebrasyon sa Basilika. Kanang fluvial parade, labi na gid ng sinolog, Mardi Gras. Kana bang ilang grand sinolog showdown ba? Pilay gastuan. Kana kay para man sa activity, hinaot untang dili mo ending sa panag-away na. Hinaot untang dili mo ending na sa panaglalis. Atong iampo na ang pulong untas Ginoo mo'y mapuy-an sa mga contingents, sa mga organizers o sa mga leaders sa atong katilingban nga niapil niini. Pulong untas Ginoo. Kay kanarabas ang nangapil diha, pariharasan na nato mga makasasala basin hinuog mangibabaw sa matud pas Tagalog mangibabaw ana may taga-ibabaw sa nato kuan ba magpatigbabaw unya hinuon ang pulong sa tao o kaha worse pulong sa demonyo, lalis, away, sinawayay no atong iampo nga pulong gyud ni Santo Niño nga puno sa gugma kay batubalani man siya sa gugma. Nindog tang